Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo zigenza amakuru turampura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Umuryango Alliance Fleuve Congo cyangwa AFC M23 urashinja leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurasa indege ivugwa ko yari itwaye imfashanyo y'imiti ijya mu karere ka Minembwe. Byagenze gute? Hashize amezi 6 hano mu Minembwe twaragize crise y'imiti irabura kabisa, n'ibyo kurya ni turakomeza murabyiza kubyumva mu kanya rero. Hanyuma ku itariki yo kwizihiza umunsi w'ubwigenge mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze ubutumwa bunenga abo yise ko bataramenya igisobanuro cyo kwikukira. Umurundi wese iyo agize ikibazo mu gihugu akirondera yuko gitorerwa umuti hanze, uwo murundi ntaramenya icyo ari cyo kwikukira. Igisirikare cya Israel cyo kiravuga ko kizagenzura ibyabaye mu gitero cy'ejo hashize i Gaza cyaguyemo abantu bagera kuri 24. Hari n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Burusiya, aho habaye igitero cy'utudege tutagira abadereva drones kibasiye uruganda rukora intwaro mu mujyi wa Izevsk mu birometero nk'igihumbi uvuye mu burasirazuba bwa Moscow. Umuyobozi w'aka karere yemeye ko icyo yise uruganda rwakubiswe. Yongeyeho ko abantu 3 bishwe, abandi 53 barakomereka bajyanwa mu bitaro. Urwo ruganda rukora intwaro zo mu buryo bwo kwikingira ibitero. Umutegetsi muri Ukraine yavuze ko runakora drone. Muri Ukraine naho Burusiya bwakomeje kuhagaba ibitero birimo n'ikibasiye umujyi wa Kamiranske. Umuyobozi w'ako karere yavuze ko hari abakiguyemo. Mu Burusiya kandi urukiko rwaho rwakatiye uwahoze yungirije minisitiri w'ingabo imyaka 13 muri gereza kubera ibyaha bya ruswa. Timur Ivanov yahamijwe ibyaha byo kunyereza umutungo ungana na miliyoni zirenga 40 z'amadolari. Numwe mu bategetsi ba gisirikare barenga 70 baciriwe imanza mu mwaka ushize kubera ibyaha byo kunyereza amafaranga agenewe imishinga ya gisirikare. Nyuma yo gukatirwa, umunyamategeko Ivanov yasobanuye urubanza nk'ikinamico. Tujye mu karere k'ibiyaga bigari. Umuryango Alliance Fleuve Congo cyangwa AFC M23 urashinja leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurasa indege yari itwaye imfashanyo ivugwa ko yari y'imiti ndetse ijya mu karere ka Minembwe. Umuyobozi wungirije w'intara ya Kivu y'Amajyepfo washyizweho na M23 Gadi Mukiza avuga ko iyi ndege yari itwaye imiti ivuye mu muryango w'abagiraneza, ariko ntavuga izina ry'uyu muryango. Ni nyuma y'uko hashize igihe amezi menshi akarere ka Minembwe kavugwamo ibibazo by'ibura ry'imiti ndetse na bimwe mu bikenerwa byangombwa nk'ibiribwa. Umuvugizi w'ingabo za Kongo General Major Sylvain Ikenge avuga ko iyo ndege yarashwe ku cyumweru itagiraga ibiyiranga kandi itashoboraga no kumenyerwa inkomoko. Mu itangazo kandi Ikenge yongeraho ko iyo ndege yerekezaga mu karere k'imirwano. Twashatse kumenya ibindi kuri iyo nkuru mu kanya gashize mvugana na Gadi Mukiza, guverineri wungirije wa Kivu y'Amajyepfo. Hashize amezi 6 hano mu Minembwe twaragize crise y'imiti irabura kabisa, n'ibyo kurya n'ibintu byose, amasukari, imyunyu
dutangira gukora amanama ku nivo ya zone de sante yo gusabisha ko abagira neza bodutabara bakaduha imiti. Indege iza ku cyumweru nko mu masaha 5 gutyo z'amanywa, twumva indege iraje, abantu barishima ati ya ndege izanye imiti ije kudutabara, kuko hano twari tugeze aho tubura na paracetamol. Kubw'amahirwe makeya yacu irate piste ayoberwaho ikibuga kiri, sinzi uko yihenze mu gukata agwa hatariho, aguye aseka igiti, indege irababara, ariko baza kumetiriza irahagarara. Abapilote barakomereka, iyo yari accident isanzwe. Igidutangazaga rero ico yarasiwe ni ugukeka ko iyo ndege yoba repare igasubirayo kuzana indi miti. Baraza ejo mu masaa 5 nyine nka saa 4 saa 5 drone iraza irayirasa irayitwika yose irashira. Nuko byagenze. Baratse gatoya, none nukuvuga ngo indege ntabwo bayihanuye rero, bayitwitse iri hasi yari hasi, ntabwo yari iri mu kirere. Oya, bayirasejo. None iyo ndege yari itwawe nandi, yari yabande? Iyo ndege ni yaba humanitaire, abakora ibikorwa z'ubutabaza bagira neza. Baturutse muhe muryango? isi yose abantu tutabwiye nyabuna ni mudutabare. Sinzi mba mwabonye itangazo ryasohowe n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo FARDC avuga ko iyo ndege yagurukaga nta ruhushya ifite, ari nayo mpamvu yinjiye mu kirere cya Kongo binyuranye n'amategeko. N'itangazo umuvugizi w'igisirikare cya Kongo avuga. Mwebwe mubivugaho iki? Simanze kugusobanurira se, twebwe baradusinyiye ngo dupfe. None se ibi nkubwiye zari zacifizi babibona babigaruriye. Iyo ni ukugira ngo babone uburyo bizistifya cyatumye bakora icyo kintu, ariko mu by'ukuri ni ukwanga ko tubona ikintu cyo dutabarana. Sylvain Kenge, umuvugizi w'ingabo za Kongo, aravuga ko iyo ndege yari igiye mu karere karimo imirwano. Ibyo ngibyo mubivuga wiki byo? Abatwishe batumaze niyo leta nyine. None hari ukundi se yovuga? Biratangaje se. Ni ubugome ni na crime kuvuga ngo abantu batabaye abandi, abagira neza batabaye, ngo indege yabo bayirase. Yari abantu bangahe? Sinayigezeho ngo ndebe, ariko ntabwo yari nini, yari indege nto kabisa. None niba mutayigezeho, wabwiwe n'iki ko yari irimo abantu cyangwa se yari itwaye imfashanyo? Yari ifite imiti. Ayo makuru gako ndakubwira, jendi mu Minembwe simbaye mvugira yi. Ariko ibyo byose hari umuntu wayakubwiye ko iyo ndege yarizanye imiti? Uribaza ngo kumenya ngo ni nako yizanye, ega nje stoki ndaje ishinga, sikeneye kubona imiti. Hano dugira zone de santé igira amasantere 18 bijya bita mu Faransa aire de santé 18. Aizo zose nta nimwe ifite imiti. Mwebwe nk'abayobozi muri ako gace, yenda mwaba mwari mufite amakuru y'iyo ndege ko iri buze? Ese uwo muryango mwavuze waruzanye izo mfashanyo nta zinugira, waruturutse hehe? Amakuru mwamenye ryari? Indege yose ishaka kuza hano ikaza nyine mu buryo nta kuvuga ngo baraza kuri radio bavuge ngo ko badashaka kwizana. Nta wovuga ngo abako expose ubuzima bwayo. None ubu ibintu bimeze gutaho ngaho rero, se byatouje byahosheje? Nta mirwano, umubabaro gusa no gutangara. Si indege yingiraje kurasa ngo igize gute, ni mu baturage, ni hagati muri Minembwe rwagati. Twashatse kumenya icyo leta ya Kongo ivuga kuri iryo raswa ry'iyo ndege. Umuvugizi w'igisirikare General Sylvain Ekenge yanga kuduha ikiganiro kuri radio, ahubwo adusubiriramo ibiri mu itangazo ko iyo ndege itagiraga ibiyiranga kandi yaciye mu kirere cya Kongo idafite uruhushya. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Ndi Prudence Nyobo mu kanya turagaruka ku makuru arambuye saa 1:22 mu Rwanda no mu Burundi. Aho mu Burundi, perezida wabwo Evariste Ndayishimiye yanenze bamwe mu Barundi, yavuga ko bashakira ibisubizo by'ibibazo by'igihugu mu mahanga. Yakomozaga ku banyapolitike batsinzwe amatora aheruka, yemeza ko bihutiye kujya kwitura umuryango w'abibumbye. Perezida Ndayishimiye yabitangaje kuri uyu wa kabiri igihe Uburundi bwahimbazaga imyaka 63 bugeze ku bwigenge, cyangwa icyo mu Burundi bita intahe yo kwikukira. Yanatanze amashimwe ku basirikare 3 avuga ko bitwaye neza mu ntambara imaze igihe ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibindi kuri inkuru na Judas Yundi Mpundu. Mu ijambo yashikirije, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye
yagarutse ku matora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine aherutse kuba aho yaneguye ingendo ya bamwe mu barushijwe avuga ko baciye bafata inzira yo kwitura amakungu ariko ntihatomoye abaribo. umurundi wese iyo agize ikibazo mu gihugu akirondera yuko gitorerwa umuti hanze, uwo murundi ntaramenya icyo ari cyo kwikukira. niba ikibazo cyawe ukijanye hanze nuko utakigira umutima wo gukunda igihugu cyawe. kandi urugero rero dupimira ko niki, hariho abantu babonye abenegihugu batabatoye baca biruka muri ONU no muri Union Africaine ngo babatabara, aho kuja mu benegihugu ati hanyuma murazopfuma mundabagiza, noneho nizomutora. abo berekana yuko bagifise umutima w'aba-PDC yuko ibibazo by'u Burundi bitorerwa umuti hanze. none rero ndabasavye basubize umuzirikanyi wabo mu kibanza. Kuri uwo munsi hahimbajwe imyaka 63 iheze kuva Burundi bwikukiye, umukuru w'igihugu yatanze ubushimwe ku basirikare batatu avuga ko bigenjeje neza mu ntambara imaze igihe gisibije mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. turazi yuko ingabo twatumye zarakoze, nihaba turi mu mahoro, nitwaba twatunganije amatora neza, nitwaba uno munsi tumerewe neza, mumenye ko ingabo twarungitse gukinga hajya hakurya zadukingiye. abarahagarariye igihugu barahagateka urwego rwo kwivuna basi, twarabatumye kugira ngo bakinge umwasi ataradushikira. murazi ko umwasi yagira yinjirire ngaho Kongo, baragiye baritaga bimwe bikomeye atanumwe yobihakana, naho bari kumwe n'abandi. aba baritaze kurusha abandi ku buryo uno munsi twaba dufise amahoro nuko bafise abo batinya. Aba basirikare ni kapitene Habarugira Aimable, Lieutenant Ndayisaba Richard hamwe na Caporal Chef Ninganza Richard. Igisirikare cya Israel kiravuga ko kizagenzura ibyabaye mu gitero cy'ejo hashize i Gaza cyaguyemo abantu bagera kuri 24 ku nzu igurishirizwamo ikawa. IDF yavuze ko yibasiye abo yise abaterabwoba benshi ba Hamas, ariko nk'uko umunyamakuru wa BBC Ryle Davis uri Yerusalemu abivuga muri iyi nkuru, habaye kwamagana cyane iki gitero cyagabwe ahantu hari hakoraniye abantu benshi muri icyo gihe. Inkuru ye murayumva mu ijwi rya Yvette Kabatese. Amashusho y'igitero cyeje mu masaa 6 z'amanywa cyagabwe ku nzu ya resitora yitwa Arbaga iri mu mujyi wa Gaza, agaragaza abantu bibasiwe nacyo barimo abagabo n'abagore. Benshi muri bo byagaragaraga ko bapfuye, abandi bakomeretse bikomeye. Iyo nzu ndetse n'agace irimo kegereye ku mazi hari huzuye abantu ubw'icyo gitero cyo mu kirere cyagabwe. Igisirikare cya Israel cyemeza ko cyafashe ingamba zo kurinda abaturage ngo batibasirwa cyane, n'ubwo nyubako hafi ya yose yashenywe n'ibiturika ndetse bisigamo n'icyobo. Gitangaza ko kiriho kiga ku byabaye, igisirikare cya Israel cyakomoje ku iterabwoba rya Hamas, ariko nticyatanga ibisobanuro birambuye, harimo no kumenya umubare w'abari muri iyo resitora bakekwa cyangwa uwabigenderaga. Uretse amahanga akomeje kwiyongera guhamagarira amasezerano yo guhagarika imirwano, imibereho y'abaturage nayo ni ikibazo gikomeje gutera inkeke. Uyu munsi imiryango ifasha irenga 130 yasabye ko umuryango ufasha wa Gaza ushigikiwe na Amerika utavugwaho rumwe wafunga imiryango, aho yemeza ko abaturage benshi bapfa bagerageza kujya aho uwo muryango utangira imfashanyo. Bari gukomeza n'urunana nkubwire ko igisirikare cya Mali kivuga ko abakekwa kuba abasirikare ba Kisilamu bagabye igitero ku birindiro byinshi bya gisirikare mu buryo buteguwe neza. Ibirindiro bya gisirikare na station za polisi mu burengerazuba bw'umujyi wa Kayes byari mu byibasiwe. Ibitero nk'ibi byavuzwe mu mijyi kandi igera kuri 7. Itangazamakuru ryo mu gihugu rirasubiramo amagambo y'igisirikare cya Mali avuga ko benshi mu bagabye ibitero bacubijwe. Mali n'ibindi bihugu byo mu karere ka Sahel bimaze imyaka myinshi bihanganye n'abarwanyi ba Kisilamu bafitanye isano n'umutwe wa Islamic State ndetse na Al-Qaeda. Ni saa 1:17 mu Rwanda no mu Burundi n'umwanya w'ikirimo cy'urunana. Nyirabazungu nazataha ubukwe bwa Karemera bitewe n'iki? Agisuye bashije gusubira ku kazi ariko ngo afite impungenge. N'urunana. Ayayayayayayay, anye ni wowe? Dore umukobwa ukeye. Ariko waretse gukabya Shaude. Ubuse koko ndasa neza we?
umva niba ari uko umaze iminsi mu nzu urasa neza uraberewe kandi biranejeje cyane nukuranye. Wow, urakoze cyane bude. Ubu ngiye ku kazi ariko nyine sinzi ukuntu ndi burebane n'abantu mu maso pe. Ufite isoni se? Baba bivugwa se shabude. Ikibazo wagize ntawe kitageraho. Uzi ko byanyibukije ko igihe James ampemukira nanjye nagize ikibazo gikomeye. Ubwo se ukundema agatima bude? Wigeze ujya mu bitaro se wowe? Naba narabigiyemo cyangwa ntarabigiyemo icyo nakubwira nuko byakubayeho ntawe bitabaho. Yewe ibyo uvuze no kuri bude. Ubu ndasenga ngo Imana imfashe mbashe kwakira ibyambayeho sinzongere kugira ikibazo pe. Buhoro buhoro nirwo rugendanye no gushaka ibindi bintu uhugiramo ku buryo udatekereza kuri bariya bantu. Yewe ni ukugerageza kurwana no kudasubira inyuma mu bitekerezo nubwo ari urugamba ntavuga ko rworoshye. Nizere ko ntabarogoye mwe ababyeyi mwe. Nta kibazo ariko Kareme nta kosa ukoze pe. Nanone se kutari kudutambuka utadusuhuje. Dore ko nanabafitiye n'amakuru meza niyo yayo. Yes. Yaduha gishyushye rero. Ubu ndategura kujya gusaba nkanakora rwose umugore wanjye Honorine tukanasezerana mu murenge. Ni byiza cyane rwose kandi ni igikorwa cy'ubutwaro ukoze Kareme. Uro gushyigikirwa rwose kuko hari abageze abakobwa mu rugo babizeza ko ubukwe buzaba nyuma bikarangirira aho rwose bakazarinda basazana. Ntawe utagushyigikira Kareme. Nkuko Anyesa bivuze ni igikorwa cy'ubutwaro ukoze pe. Murakoze kunshyigikira kandi ntimuzanahabure. Turabikwijeje rwose ntituzahabura Kareme. Ko wagira ngo ibyo Anyesa akubwiye ntubyizeye se? Uragira ngo nanjye nivugire ko ntazahabura? Reya ubu ntibitegura kujya mu biruhuko? Ibiruhuko byo ndabyitegura rwose. None ubwo uzatinya kuva Nyarurembo ko kugendereya? Icyo ushaka kuvuga nacyumvise sori. Icyo wumvise nyine nicyo rwose nashakaga kukubwira. Nubwo najya gusura ababyeyi banjye muri ibi biruhuko umenya ntamarayo na kabiri. Yewe nari ngize ngo rwose ugiye kuba umwana. Byarashe mbona sori. Urumva natinyuka ngasiga Chris naramaze kubona ukuntu abakobwa binaha batamworoheye. Waba bamuteje rwose. Nakubwiye ngo nubwo najya iwacu sinamarayo kabiri yewe. Nibyo nyine ni mu biruhuko ababyeyi banjye barankeneye. Ariko nubundi ngereho bagatangira kunyishyuza umuko. Nuko rero banze uhiga umukwe bagutumye. Namaze kubona ko ishyamba atari rye rusori. Anyesa uriya rwose sinzi icyo Chris yamubonyemo. Sinakubwiye ko atamusibaga iruhande ari mu bitaro. Ariko mbwiza ukuri umuntu ufite abaforomo n'abaforomokazi barenga 10 ayobora yarangiza akava kuri birakaza gusuzuma umurwayi akamwicara iruhande. Mbabarira sori rekeraho sori nawe mbabarira rwose wigira ibindi urenzaho rwose. Uzi ikibabaje se sori nuko bimubaza akirakaza akigira intare akanambwira ngo izina Nyesi ndiza nyine. Mbese nta nashaka ko namuvuga. None ubwo ntacyo wumvamo? Gusa nanjye nahisemo harabika mvuga ukuntu ari umurozikazi we n'umuryango we wose kandi nabonye Chris asa n'uwabyemeye. Reya ugomba gukora ibishoboka byose rwose ukigarurira umutima wa Chris ukamwigarurira wese ndashaka kukubona uri mu katitirere. Nkigufite hafi yanjye nizeye kuzafasha kugera ku cyo nifuza sori. Kandi icyo nifuza nta kindi ni umutima w'umusore nihebeye ari we Christian. Gusa kugeza ubu ndibaza icyo nakora ngo Chris abone ko mukunda nkingura umutima we nk'uko mbishaka sori. Niko se mukobwa ja uje mu murima nta suka urumva nari kuyikuzanira utambwiye ko udafite ikiraka kwa Stefano? Ninde ukubwiye ko nje guhinga se Pascal? None se uje kwirirwa witegereza uko mpinga mukobwa ja? Aho waje ukamfasha ngo uyu musiri warangwida turebe ko tuwurangiza tujye gukorera amafaranga koko. Kandi ngomba kujya ku kigo nderabuzima nkajyana n'umugabo wanjye Pascal. Utiki mukobwa ja? Bambwiye ko ngomba kugaruka kwisuzumisha nk'umugore utwite kandi nkaza nzanye n'umugabo wanjye. Ubu rero ndeko uyu mushike natangiye nkome inyuma ngo ugiye kwisuzumisha ko kwa mugore we. None se ko ari abaganga babimbwiye Pascal uragira ngo mbigenze ne? Bambwiye ko ari byiza kujyana n'umugabo wanjye bakatugira inama turi kumwe tukamenya ko tugomba kwita ku buzima bwanjye nk'umugore utwite n'ubwo umwana uri mu nda. Ariko koko buryo ururimi ni inyama yigenga koko. Kukubwira ko ugomba kumperekeza ku kigo nderabuzima nibyo bitumye uvuga gutyo Pascal. Umva mada mbisa nihingire. Kandi Pascal muri iyi minsi wigize nabi.
abaganga baragira bati umubyeyi utwite agomba kwihutira ku kigo nderabuzima agikeka ko yasamye kandi akubahiriza inshuro 8 zo guhura na muganga kugira ngo abaganga bakurikirane hafi ubuzima bwe n'ubw'umwana atwite. None nagutangiriye se ese ubundi izo nshuro 8 uzaba wabonye akazi ku kigo nderabuzima ra? Bambwiye ko ari ngombwa kuzubahiriza kugira ngo ubuzima bw'umubyeyi n'umwana bukurikiranirwe hafi. Bamuha ibinini birimo za vitamine n'imyunyu ngugu bimwongerera amaraso bikanatuma umwana akura neza mu nda. Ariko noneho hari wanavuye yubaye umujyanama w'ubuzima se gusa. Ngewe ariko burya ubundi ibintu byose mbyica mbizi Pascal. Gufata mu mutwe ndi gasuku mu zindi. Nuko gasuku we. Ntunyite gasuku Pascal. Si wowe urye isera? Si wowe? Ahubwo nibutse n'ikindi. Ngo ibyo binini baho umubyeyi bifasha umwana kwirema neza mu nda agakura neza bikanamwongerera amahirwe yo kutavukana ubumuga. Cyakora rero unafata mu mutwe nk'agasuku koko. Uzi ko rwose ubisubiramo nkagira ngo wabaye muganga Devota cyangwa nonse yatumujyanama w'ubuzima. None se Pasi uramekeza ku kigo nderabuzima batugira inama twe? Sinshobora gushorerana nawe mukobwa igirayo rwose urumva kuko hari ibintu ntarumva kugeza ubu ngubu. Ibiki se Pascal mugabo wanjye? Icyambere nk'ukuntu watinyutse guhagarika uburyo bwo kuboneza urubyaro twari twaratangiye tubyumvikanyeho. Ikindi ni uburyo wasamye iyo nda kandi nzi neza ko ntaherukana nawe. Ariko nk'ubwo ibyo uvuga biba ari ibiki Pascal? None se hari undi mugabo ngira? None se kuzi igihe duherukanira iyo ndironka ngo menye ko wenda ari cyo gihe mukobwa ja. Kundebukanuye amaso se. Buri umuntu ufite izina rezwe kandi w'umuyobozi wubashwe nka Chris hari ikintu atatinyuka. Nk'igiki se Sori? Nko gutera umukobwa inda maze akamwihakana. Nyine ntiyarikora yaba yikojeje isoni. Nuko rero ufate kalendari umubare ku wundi wandike neza umunsi ku wundi umunsi uzaba wizeye neza ko muhuye inda nyine itahusha yahita jyamo maze umucakire. Nukuri nzatuza umunsi nzaba ntambuka abantu b'inyarurembo bakavuga ngo Madame Chris aratambutse. None se kandi rero uzamenya no kubigendera. Ahubwo ndumva wajya kwiga imodoka maze iriya modoka ukajya uyikatisha hariya ku isantere ya Nyarurembo urumva wagera hariya kuri saro ya Nyensi maze ukabanza ugahagarara ukayikandagira amavitensi nyine ukayijwigiriza urumva igasakuza urumva maze ukavuza amahoni cyane nyine maze ugapepera Nyensi warangiza we ugahita ukamutera ivubu ukigendera. Ariko rero nawe Sori nubanza utari umuntu mwiza. Nyamara rero waba ukoza agashya mana we Reya ndebera ku isaha umbwire isaha igeze nkazange zirabwiriwe kubera kuzindukira mu magambo. Ego mana urya nta isaha igeze uzi ko 3 zibura mike we. Mbega umukobwa ngo arangomesha we. Ariko se cyo Reya mpereza iyo telefone yawe. Iki we? Mama shenge inchwi. Ubu sarabizi we azi ko iyo ufunguye telefone yawe hahita hazamo ifoto yanyu washinze akananwa ku rutugu rwe mama. Shase Chris ntabyo azisha Sori. Nibyo uriya musore nayobe uko ateye. Iyo ni selfie nafashe turi kumwe ntiyegeza nayimbaza ntashobora no kureba muri telefone yanjye uramuzi uri? Buriya arakwizera bihagije. Ariko uzayatsa reba bibone we. Se ngombwa ko wabibona nk'abandi Sori. Ngomba kujya ngera hari abantu batandukanye nkayatsa mbishaka kugira ngo batubone bamenye ko Chris ari uwanjye. Hari umukobwa wakongera kugerageza kumwegera se yabonye iriya foto. Ashaka iki kwa Pascal? Yego mana ikinzanye hano nacyo ni ngombwa Pascal. Ngombwa se niko kuki umugore watagiye ku kigo nderabuzima ku gipimo? Kuki umugore watubahiriza gahunda yahawe n'abaganga yo kujya kwisuzumisha nk'umugore utwite Pascal? Ariko agenda Pascal waragowe koko. Ibintu umugore wa Rufose ambaza arumva bindi bako. Jewe ndatwite koko. Ntutwite ariko umugore wawe aratwite Pascal. Ko twite bivuze iki? None ubundi izo gahunda zatazimbwiye ntazibigirwa n'iki naryaba nkabirota. Ego mana. Igihe cyose rero ufite umugore utwite ni inshingano zawe nk'umugabo gukurikirana ko yubahiriza gahunda yawe na muganga. Urumva yo gusubira kwisuzumisha. Ikindi ukanamuherekeza kugira ngo babahere hamwe izo nama.
ngira uko ngenda mama we ngira uko ngenda ngewe rwose ndacuna ariko ubundi ubu ko kurumva ukwiye kujya mu kabari ukanywa kugeza usinze gutya koko Pasika none mfite ibibazo nabyirengagiza ariko mujyana mukwiye kwisubiraho n'ukuri ayo mafaranga make mwakoreye mugahahira abana ariko duhumbi tungahe tutarenze tubiri umuntu aba yakoreye mu karaka k'ubuyede nyuma ya saa sita avuye guhingira arangwida ubwo wagiye ukorera ibihumbi 2 uca mu kabari uranywa uramaririza habe kugura iyo fu y'ubugari indagara n'imboga ngo mutekera abana banyu bagaragaza inzara no mu maso koko ariko Pasika urabona ari byo ariko mubwiye aho nakuye amafaranga nanywereye kugira ngo utanza kuriza ukeka ko ari ay'ingoboka muhuriye mugore none n'ubundi ntunyuzwe koko muhabwe ingoboka ngo ibafashe kunganira imirire y'abana bari munsi y'imyaka 2 urumva munite ku isuku yawe nabizi ibyo rwose ariko nayo mwakoreye mukwiye kuyakoresha neza mukizigamira kuko erega iyo ngoboka ntizahoraho ibyo jye bibwira mukobwa jana nge Pascal ntukabinzaneho nawe birakureba rero nkayo wakoreye uzigamyemo make ejo cyangwa ejo bundi yagufasha urumva yagufasha mu iterambere ry'umuryango wawe kuko ntuzahora ufashwa ukwiye guharanira kwikura mu bukene urumva nawe ukigira ariko niko Rosia nkubwira akantu nkambwire ndumva umutwe utangiye kundya ni mama y'Imana umutwe urakurya kuko nkubwiye ko ugomba guhindura imyumvire Pasika kundya rwose ukareka kumarira wakoreye mu kabari ugafatanya n'umugore wawe mugakoresha inkunga y'ingoboka muhabwa neza kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi mwikure mu bukene mugere no kwiterambere nk'abandi uturagenzwa n'ikirere no kukubwira aho imyiteguro y'ubukwe bwanjye igeze mama burya umutwe umwe wifasha gusara koko mama hari ibitekerezo abandi bampaye nsanga rwose bitari byigeze biza mu mutwe wanjye nuko ye abagabo bagenzi banjye bamfashije kubara amafaranga ubukwe bwanjye bwo gusaba no gukwa no gusezerana mu murenge bizatwara na cya kibazo wari ufite rwose baragikemura bagikemuye bate rero bambariye amafaranga make rwose twakoresha kugira ngo nyuma y'ubukwe tuzakira abantu bacu ba hafi ndetse n'inshuti zacu bazaba batashoboye rwose kuduherekeza iwabo w'umugore wanjye mbese ubukwe n'ibirori byiza bizereka iwabo w'umugore wawe hanyuma mwiza kwinegurira hano iwanjye nyine kuko abantu bose tutazashobora kubajyana abazaba basigaye nitugaruka tuzabakirira hano iwawe nta kibazo rwose nyirabazungu ati ngari utiki mama ntingari yewe bivuze ko ntacyo bikubwiye rero cyangwa utabyitayeho icyo utumva ni ikisi none se wowe ntacyo uzamfasha kugira ngo ubukwe bwanjye bugende neza koko mama karame mama niba amatwi yawe yumva neza narakubwiye ngo kuva wafata icyemezo cyo kujya gukorera ibirori byawe byose iwabo w'umugore wawe ngewe nyirabazungu Clemensia unyibagirwe ngukima uretse no kugira icyo ngufasha n'ubwo bukwe bwawe ntuzabubona oya rwose mama ubwo se mu by'ukuri wowe urumva bishoboka koko urumva ubukwe bwanjye bwataha bute utarimo koko urumva byashoboka urumva nzajya gushaka guhagarara mu mwanya wa mama koko kandi ukiriho nyigufite koko mama uyu mubyeyi se koko ibyo avuga arakomeje Karemera arabyifata amate naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha ikinamico urunana mwitegurirwa n'umuryango urunana development communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube kuyigeraho andika ijambo ikinamico urunana official maze utange n'ibitekerezo uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64 mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho butaha
barakoze bagenzi bacu mu ikinamico urunana ni nabo badusingiriza umusozi w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa kabiri gusa. Mbere yo kuva muri studio nakubwira ko umuryango Alliance Fleuve Congo cyangwa AFC M23 ushinja leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kurasa indege ivugwa ko yari itwaye imfashanyo y'imiti ijya mu karere ka Minembwe, ariko igisirikare cya Congo kikavuga ko iyo ndege ngo yarashwe kubera ko itari ifite ibyangombwa biyemerera kugurukira mu kirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Aya makuru ushobora kongera kuyasanga kuri bbc-gahuza.com cyangwa kuri Facebook mu buryo bw'amashusho ugiye mwishakira ukandika BBC Gahuza. Ndi Prudence Nyuva wakoze guhitamo BBC Gahuza miryango raraharyana. Thank you.